Kedamtang jakhong ni phai kebarni Interstate Pen Inter-District Border Vigilance Committee atum patir piponsi Chief Election Commissioner of India Phan Panongsi West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Krishna Barwa Arideng Pinpuralo Pajirpon Bangso Pinpur alo kapajir damalam thia bangke West Karbi Anglong District alo Jasamed Lakha isi Duar Amla constituency ke parlo polling station Krener ke anaphan Borpothar Panchayat bu Hojai district ke parlo ponjiang thek nangklang roklo Lasi bangso puthaga bangke nil tumarat pena bangke chekroi dun thek thepusi rada tumpen DC Arideng Pinpur alo pajir dang DC Phan ki pi pajir pon bangso Pinpur alo abangke Chief Election Commissioner of India Phan Panong ponsi bangso Pinpur alo pajir pon lo Bangso ahut Pinpur alo ki pajir damara tumpen ke than pona tengke non Assam Legislative Assembly anghoi ke pabat pona bangke chorolo bonta nilitum rong pli pho arar tuma phana bangke boithalang soang kang pen hojai elisi alongsi nang ponden lapena jaha bangke nogaung hin nang ponden nasila so bangke pavidet nanji pusi pherangkya phan than pachini pon pin political party alam chipu pe pin pen kadup kawe rat ching room si ching vai rap sar ching vai rap pet pen si halu ko chali asong tum pen cheng lok kasi non phang ano si lakedam tang akisung on melo la so akisung kan so kan adning nak ke do bangke pa brain nang po me admission nang po pusi ni tum ching vai si la so pusa la si sarkar phan isi pin pura lukinangi pula so ni tum ching vai che kroyon si la so pin pura lo nang pusi ni tum pini tak Ulu kunci pen hemari rong par Karbi Anglong live